si kardom kadu ka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tamela pen pinila so video long nali tum pan piklang ponji mate na kethan ponji la bangki koson si Assam Gazette part 9 mate standard form ka fill up poneng chima la so puthak sinang than pachini ponikpo la pen so form la bangki kadu ka vita chini lo vorengwar sailong vorengwar sai ka apply do na form lo la si ka fill up thek thitum stame du utaila la si non nali tum pan la so video long koson si ka fill up neng chima la so process na than pachini ponikpo la penali tumhan tuning ri alam thedo tuning ri alam theba sono nili non hejong puthot YouTube channel akimi kampu pondo hada YouTube channel amen la bake nili men la pen so YouTube channel a link nili la so video description along people nek det pon nali tum la non la screen along tek pon long exi so YouTube channel long dam pen nali tum humri da mikta la pen la so YouTube channel stame la karbitish 2.0 YouTube channel stame nali tum subscribe ke la subscribe ko lagi ni YouTube channel duiji Nasila hinis kami nalitum chini pinterest subscribing. Ada non pathek pen koson si standard form ang ka fill up ponang jima la so puthak le lang ponona la pen chethan ponona. Tang de non pathek pen chethan ponona lang pen lang ponona koson si standard form ka fill up ponang jima mate Assam Gazette part 9 pustami pupon pon la pen la so form la bangke nalitum chini ikpo karbieng long avoreng war saijong si jogdon lo pulte la so standard form la bangke kinang iksot jong zila so standard form avi pulte nalitum la offline avoreng war sai la bangke jogdon long le dat po la sila so standard form nili long stami long exi kali pulte nalitum computer akuda long stami long exi Keceng sila so form la bangke nalitum free out nang po free out pen nalitum fill up nang po tang tenon ka fill up nang ji a process le chethan po lo nang nili bangke free out igeder lo nili dak PDF pen masi nalitum hana piklang po niklo keceng si nalitum dak photo la ke pakni pabo nang po lapen photo api nalitum amen kachitok nang ji lata kenang sot lo lapen puto do tulang dak ketok pon tuda lapen name of the post lapen department of office la ke thom nalitum lata fill up nang ji lasi non het jong da karbiang long pen kapiklang pondo health and service la so department long pen health service department long pen kapiklang pon awareng war side do kala so awareng war side advertisement jong sinalitum long do pul da ke tok pon do tai mine adak already ke tok do tuda lapen dak nalitum of office of the Joint Director Health and Service putok po nikon lapen dag name of post labang katok nang po lapen department labang ki kopilo pulotang te Health and Service a department lo karbiang long la putok don iknang po la sodim nalito manghuhepin pen ason le tok don iko lapen putok do tulang number 1 long ben cheng pon lo nang number 1 long kitok po name in block mate block letters pen sidak tok nang po la pulte dag capital letters pen sitok nang po nili the example of panel ito manapik lang ponik po nili YouTube channel amen si top ponik po KARBI lapuno dag capital letter pen ang selo tok nang po nalitum amen labang ke mate wala ka apply wegji abang po abang pi amen bangke tok nang po ki dag lo number 1 lo number 2 do to lang present address lata nalitum present address non kidobom kunatma la so address nalitum dag tok nang po lapen number 3 long do to lang Number 3 long lang dam te dak permanent address jongsi present address lapen permanent address ta isivet polte nalitum ke chengsi dak present address dak fill up ponang po nalitum village town lapen area pin code lahai dak fill up ponang po lapen permanent address pen present address jongsi isivet polotang te nalitum lasodim SAM isem pole nalitum talks tami thang a problem avi jongsi non ki do bom adim kaprek lapen hola hem original hem ba ki doklung ahem lable kaprek pul nalitum kaprek address dak tog don ikon lapen number 4 long do tulang father name and address lata ki tog don nang ji kinang solo ki chengsi da father name tog nang po lapen address tog don nang po jolalo number 5 do tulang number 5 long copy sige tog nang ji ma plotangte place of birth including police station and district and PO lapen place of birth nalitum birth certificate duji also birth certificate long nalitum lang ingon hodak angton pen details nalitum long iglapo place of birth ko sodim sinalitum amhangke thekma so arong amens tami tok nang ji hospital amens tami tok nang po lapen PO PS lapen district pin code anta nalitum la so box nong si fill up on lap nang po
lata nalitum tok adlo pulotangte number 6 to tulang number 6 long karjupondo are you a citizen of India and if so how nalitum ladak ke tok nunengzi la bangke dak to by by of uh, diak tha by of kali yes by bird pulason tok dono nalitum yes by bird lapen nalitum birth certificate ta kipidu nangji ta kinang sotlo lapen do tulang number 7 long ke tok do nangji nalitum highest qualification ka anma so qualification dak tok do nangpo lapen koloso adim pen nalitum ke pas ma mate ka charli ma la so school amen ba college amen nalitum dak tok do nangji kinang sot lapen address tame ke tok do nangji kinang sotlo lapen nili example apan bukulia college long ben se pas pelte bukulia tok don nang po bukulia college lapen address mata bukulia penak pasi dak bukulia mate volong ka maji lasan tok don nang po lapen number 8 long do tulang number 8 long other qualification jong senali tum copy pini skill lason do ITI Charlie do pelte kapre qualification details taminali tum las number 8 along bangke tok don melo lapen number 9 long do tulang state community lapen state your religion lapen a number long lo lapen b number la bangke are you a member of scheduled caste scheduled tribe nalitum ladak hini kipi February 1st kali pulotang te a number long nalitum la March 1st molam si long ponji pusi state your religion la bangke nalitum kichingsi SMS tokdon igon SMS tokdet pen putha dak bracket long nalitum karbi putawon k a r b I karbi lapen STH pulason tokdonon lalo pulte nalitum chok eklo lapen b number long lata nalitum dak kardo scheduled caste scheduled tribe nalitum da STH mate ST hills put nalitum dak tokdon lo te choklo ST hills put tokdon nang po lalo te choklo la b number long pakke lapen kaprege nalitum tok nang nilo lapen puthot dak do number 10 long age of the 1st January 2000 kan pen ma adak advertisement along ki pipon nalitum theklongji alang litum hodak an pen si calculation pon ma la so nalitum calculation non lapen la so dim fill up ikon jongsi 2024 ba 25 pustame adak dui advertisement lo nalitum ladak tok iko 25 pulde 25 tok iknang po lapen number 11 long do tulang present occupation non copies nalitum ke claim boma la so sai dak tok non ikon lata jongsi nalitum tok dun ning hang hi pulde tok ti det chok lapen number 12 da nalitum fill up le det chok tata thang problem ave lapen number 13 are you a temporary lata nalitum tok ti det chok lapen number 14 stami nalitum fill up le det chok lapen number 15 la bangke important lo nalitum ka fill up nang jila takinang sorlo nalitum along employment exchange doji hala so employment exchange number bang fill up nang po lada ke tok ponta la sonlo employment registration number employment exchange number choklim penalitum dak tok do nang po lapen employment exchange nili batai lo kipu je offline employment exchange labang ke nalitum pidundri lapen PPD sikime la non molam online pen ka apply la QR code ke do employment exchange bangsi non ke service long la wareng war sai long bang ke accept onlo la seo dak nalitum employment registration number doji la so registration number dak tok ikon la dak tok that pen puthot la number 16 la tanalitum fill up le data chok la pen number 17 long jongsi advertisement along in family income certificate hang pulotangte laso income certificate konat pensionalitum ka issue ma laso box on nalitum tok nang po athema dake tok pondo gaon panchayat do lapen DC SDO circle officer lahai do nationalitum konat pension income certificate ka issue ma nalitum DC long pen pulote dak DC putok do nang po lapen SDO pulote SDO tok don ingon son lo jongsi la advertisement along mention avi pulotang tin nalitum dakka fill up le data choklo lapen puthot do tula number 18 long ka fill up ningi exam center pusidage tokpon latan advertisement long jongsi exam center aputhak stame tokpon do address tokpon pulo la so address nalitum la so dim tok denon jongsi advertisement along tokti pulo nalitum tokti denon jolalo asla an important bang kave la pendu tulang ka fill up ponang la sodim bang nalitum fill up tunang la ho
I am a candidate for the post la non molom joint director health and service Karibeng long pen kapik lang do ko suppose long sinali tum jog don jima la suppose amen la sodim tok do nang po la pen dak tok det pen phi puthot do thlang a tracer chalan of res kanma oda ke tok pone ST to mane sika kevet la si council receipt nali tum dak kanma ke en la so 20 rupees polate nali tum 20 tok donon kali polate 10 polate nali tum dak 10 rupees 10 tok don lote chog eklo lapen number 19 kijutsi lo labangke nali tum thek pon long ekpo komantuma nali tum so form ki jog damji so det tok ikon lapen kunat pen ma la so please bang nali tum area so men tok ikon lapen dak nali tum amen chitok ik nang po la lo prote so form ka fill up a process bangke successful lo lapen so form fill up det ben phi puthot ison vet dak tok nang lang do thula nali tum ladak sitami kalai pulote print out it pot dak space bang dui la sodim ho da phone number nali tum la ta red ink pen nai la da phone number bang chi tok don ik det non jong si advertisement alo long mention pon pulo tangte la pen nali tum dak documents ke duan pa bon dun nang po pa bon det pen phi envelope arlo thap nang po envelope la pachira phet nang po la pen la so thak puthot nali tum tok tu nang po tuda kunat man nali tum kapili la pen ko so po song sigi jogdon ma la so po la da ke do son thot le nali tum la envelope thak bangke tok don iko la lo pulte chok ikpo la pen a process bang la an cholo la so standard form ka fill up ning ji a process la bangke la an ki sung wara dre la ke easy o la pen puthot ni li puthu le thot po generally tum employment exchange bangke online ben ka apply employment exchange le jog don ikon mate pido nikon tang te pini a video long bang la an leng ton pon na video lang mi sen pon nan tum share ikon so YouTube channel la ta subscribe ikon la pen non YouTube channel ki mi do hol dakta na le tum dam pen subscribe dam ikon Domi thak me kadu kave kar British 2.0 YouTube channel long kilangara do an pas tami nilhin pen kardom